ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo italawas na pauluan. Kinatured, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, Ma'am Elenita, nagadugayam dagiti award ni General Renato, kabayatan ti kaadana iti serbisyo akas soldado. Danda ni awan pa yan ti pangikabilan tayo kadagiti daddo mga awards na. Wan, Tonyang. Talaga ngamin anapod no ni Renato iti serbisyo. Ay, malagip ko lang nga rod iti damo mi pailaeng kas agasawa. Tunggal mapasubo iti gera. Kas taunay ti panagdandanag ko. Angem kaasi ti apo. Kanayon latta ang makalasa. Imbag ata pinalubusan da kayo iti dagiti dadakkelyo ang makiasawa iti kasken kwa na soldado, madam. Wan, gaputa makita damot idi anasaya at ni Renato. Ken napudno ti panagayat na kanya. Nagasat kayo, madam. Gaputa na singpet ti asawa yo. Oray no kas di abisi iti trabaho na. Saan na kayo lata abaybayan a pamilya na? Itata nag-retire akong kasoldado. Kanya nga timayat nga aramida kay Lenita. Sana kami na nairuam nga dalatan iti balay. O di agrelax ka. No kayat mo, mapantaagtor ijay Hong Kong. Pambarantamet ti mang sarungkar iti anak ta. Mabalin mat. Nabayag mat na saan ko anak kita ti anak ta. No apay mat kami na mas kayat na tiyagtrabaho iti sa balya pagilyan. Idin to taadumot ti oportunidad nga agur-oray kan kuana diti Pilipinas. Day tamet nga rod ti konakan kwa na. Angam talaga akayat na ti agabrod. Mala tawagak inton madamdama. Ta ipakaamukan kwa na amapantaagtor iti pagilyan ngayan na. O aniya, Judge. Mayat kakadi iti nagsaritaan ta. Ipagamlaeng numano ti kayat mo ang may bayad ko kan ka. Tapno madismiss na i-file a kaso kontra kanyak. Pasensya kayon, gobernador. Ngamjak umanugot iti pagayatan nyo. Kan may sa anak nga umauawat iti bayad. Nang runa, no nagkapuda ito'y iti kinadakas. Aniya? Puno tinangagyo. Napigsat ebidensya kontra kada kayo, gobernador. Isu ano siya ti adda iti sitwasyon nyo. Aklon at tinagbasulak. Ken maaklon ko no anyaman ti panusa amay paaikanyak ti pangukuman. Saan? Saan ang mabalin? Diyak laki di maaklon na mabalodak. Agsagana ka, Judge Custodio. Sigurado adi mo magustuhan ti mapasamakan ka. Kastamot din iti pamilyam. Sige, gobernador. Sa anak amabuteng, iti anyaman nga aramidin nyo kontra kanyak. No talaga agasat kun ti matay. Aklunak. Tinapateg, awan ti nagrabyadok at tao. Hello, Mama. Nakaawag kayo, Mat. Kumusta kan dita Hong Kong, Olga iha? Nasaya ataklat tamat, Mama. Da kayo ngay ka ni Papa. Kumusta kayon? Kastoy, maboring ni Papam. Gaputa manipod idi nag-retire ka soldado. Awan meten ti ubraan na. Iso ang nagdesisyon kami nga agbakasyon di tayan mo, iha. Sige, Mama. Nasaya at Mat. Tanapanunot yu ka ni Papa ti agpasyar ditoy. Gaputa kayat kayon makita. Ibagamin tukan ka, no kaano ti pa nag-flight mi nga umay dita. Iti kasta, makapagsagana ka mat, iha. O sige, Mama. Basta awagan daklaang. Iti kasta, masukon kayo ija airport. Kumusta kan, Judge Custodio? Imbag ta na panunot mo tinagpasar diti balay.
Saya taklatamat, General Balderrama. Kahit ko lang timakin istoryakan ka. Sakbay nga gawin ak. Excuse me, General. Adto yan tiimpay sa ganay o merienda. Agyaman kami to niyan. Ungay, mangluto kayo tinaima sa sidayan, ha? Ta dito yan namang rabiin ni Judge. Areglado, sir. Sige, mapanak pa nga ron iji kusina. Sige, ket agyaman kami iti merienda. Anya ka diti bagayo, Judge. Kasla, anda na dagsa na parikot mo, ha? Imay ni Gobernador Simon Itay iti opisina. Kinasarita na maipapan iti kaso anay file kan kuana. Kaya't na ang mga ramid ti pangukuman iti pamuspusan, tapno lang madismiss ti kaso na. Kan ginandat na pa iti mangyawat iti dakkel agatad. Ngamjak inawat ti kwarta. Anyan. Tiyam mo ti gobernador kat maaramid na amin, babayan ti kwarta. Tasayat mat no saan ka ngay manugot iti kayat na. No bilang inaramid mo ti pagayatan na. Sigurado ngagtultuloy lat ti anomalya nga aramiden na. Bayat nga iso ti gobernador diti probinsya. General, nabayagan nga gamamuta. Amok no kasano ti kinapudnom iti trabaho, idi may saka payla nga soldado. Kadamok no kasano ti kinatibkar ti prinsipyum. Dagiti kasken ka ti kasapulan da ito'y a probinsya nga agbalin na leader. Anya ti kayat mo asawa ni tinday tanay bagam, Judge. Adya nga tano padasem ti tumaray kas gobernador inton sumarunong eleksyon. Anya. Ang, Judge, saan ka interesado iti politika? Padasim laeng. Adya nga iti amom no mapagasatan ka. Mamati ak iti kabaalam Renato. Kas iti nakunakon. Addaan ka iti natibkar a prinsipyo. Ken mamati ak akabaalam asulbaren. Tinabayagan a parikot dito'y probinsya tayo. Ti maipapan iti korupsyon. Nagagko itay ti saritaan nyo kin ni Judge Custodio Renato. Pangaasim tadi ka kumatumapog iti politika. Anya nga iti amom, ang mga nudelikado akalaban ni Gobernador Laksamana. Relax ka lang, Elinita. Nangagmumatamis mo tinsungpat ko ka ni Judge. Sana nga interesado iti politika. Naragsaka ko ni tibiyag ko ita. Kan may sa... Diyak kayat ngagdandanang kakanayon. Nasaya at nga rod no kasta ti pangadeng mo. Diyak lakit di kayat nga dadakas ama pasamakan ka no bilang. Yala, lipate mo no nyaman tinanggang mo itay. Iti kasta, saan ka ngagpampanunot iti no anyala dita? Ania, Pinkoy. Naawagam ka din, dagiti boyot tayo. Uwan ko, nakasagana dan. Sursurutan dan ni Judge Custodio. Nasayaat. No bilang tagbaligi dagiti tao tayo amang patay ken ni Judge Custodio. Ibagam kadakwada nga umay daad dagos dito balay. Tapno maitid ti kwarta bayad da. Ken oray si ka, may kan kamet. Gapotadakkel ti tulong mo. Tapno may patungpal ti kayat ko ama pasama. Agyapan na karoon no kastagob. Mabalin kong tumanan ti mapan ag happy-happy no bilang adnan tumanan kwarta. Nagaduti inaramid ko itangal daw. Nairuamak man nga do ti trabaho. Agam italang ang makariknaak iti bannog. Sapay la kumata umanugot ni General Balderrama iti insingasing ko kankuan. Uray nang iti daduma a politikong amamog. Kaya't damat lang akasarita. Isu na laeng, takanayon damat ngamin abisi.
Patyag, nga ado ti maaramidan na dito'y probinsya. Nubilang ta iso ti sumarunong agbalin na gobernador. Judge, kapaya nagatutilugan namang susurot ka tayo. Ungag pa iso. Sir, tipulit profil! Ambush! Baligi, Pinggoy! Baligi! Kung nagtubat namin ka na kayo, Gob. Mabangnam naman nagititaw tayo. Oh. Itatanatayan ni Judge Custodio. Awanan ti parikot ko. Gaputa sigurado ang madelay ti kaso na file kanyak. Kat maputeng tumat dagiti na duma a judge sa mga gamit ti kaso. Ta sigurado. At di da kayat ang mapasamak kadakwada ti kasi tinapasamak kay ni Custodio. Apay ngamin, di na kaya't nga awatan ti kwarta nga ibaybayad yokin ko na. Naita tinaganap na. Kasta di pagbanagan dagiti amin amang kalaban kanyak. Awan ti asino man ang makabaal kanyak. Gaputa siya ni Simon Laksamana. Ti gobernador iti daytoy a probinsya. General! Apay ka dito niyang. Kaya ti mapaspasamakan ka, tapay matartaranta ka. Sir, nagbuya kayo ka din iti news? Saan pa ay? Apay ka di? Ti sa nga iliyo idirabi ni Judge Custodio. Natayan, sir! Anya? Imposible. Uwan, sir. Sigun iti news. Ada ka nun ang ambush kadakwada iti bodyguard na. Imbag ata nakalasat ti bodyguard na. Diyos ko, anya ka din da ito'y ang mapaspasamak. Makipagrik na kami ka na kayo, Atty. Custodio. Agyamanak, General. Nagsakit dito ang napasamak kan ni Papa. Apay ana iturod da pinaggaramidan iti dagas. Awan ti nagrabyado na tao. Ti kayat nalaan. Kat makatulong ka dagiti tao nga awan basol da. Mailintag ti bulok a hustisya. Apay akas to'y tinagpanagan ti biyag na. Apay. Ores siya, Atty. Kasladyak pala mamati, mapasamak ti kasjay ti amam. Hindi lang rabi, pinasar na ki balay. Laging nistorya kami pa, may papan ka nagiti kaso nga igam na. Dahil kaya man ti maudya pa nagsarita mi. No asino man dagiti nang patay kan ni Papa. Sapay ko matamadusan. Sapay ko matamaibalod da iti tong palbihag. Magkararag tayo, Atty. Sapay ko matamaipayan iti justisya ti panakatay ti amam. Itay pa'y akasla na unag ti pampanunutam, Renato. At da ka ti parikot mo. Awan mat. Malagip ko lang amin tinaibaga kanyak ni Judge Custodio. E tinaudya nagsarita kami. Tika di may papan iti sumarunong nga eleksyon. Wan. Nagano ito ti mapaspasamak ni ti probinsya. Grabe ti korupsyon. Kaya na doon ang itagtutubo ang nadadal ti biyagda. Gapoy ti may parit nga agas. Kaya't ko ti makatulong ni ti probinsya. Iso na lang, tadya ka mo, no kasano ak amang rugi. Adon tinaitulong mo dito'y probinsya, Renato. No saan aga po iti determinasyon mo, kandag iti kakadwam. Saan kumamat amaresolba ti parikot. May papan kadag iti rebelde a grupo. Umdas mat siguro na itaan na aramid mo. Tapno laang agbalin ana ulimag dito'y probinsya tayo. Nasolbar nga agpaiso ti parikot diti probinsya. No may papan ka nang iti rebelde.
Ngam adulat tama ti mapaspasamak a krimen. Kas kumay tinapasamak ka ni Judge Custodio. Isa panunuta ka na imbag noan niya ti maaramida. Wow! Nagado na kwarto na ito, gobernador. Ayos! Ang naman ang usarik ngag-happy-happy. Tangay balik iti plano tayo. Palubusan kayo day off kadagiti kakaduwam, Pinggoy. Agbakasyon kayo, mat. Ken mabalin yung nga aramidan amin, akayat yo. Thank you. Agyaman kami, tapalubusan na kami ngagbakasyon ko. Awagan na lang, noon na emergency. Wen, saan ka ngagtanag? Tadapay matagiti da duma bodyguards ko. Agragsak tayo kit di. Gaputa nagbaligi tayo anang patay kini Judge Custodio. Elenita, rumarakbit. Ne, sa dino ti papanam, taapay ang nakapurma kamat. Imaw ang kanyak ti sekretarya ni Governor Laksamana. Kaya't nakano ang makasalita. Ha, taapay ka no. Tsaka mo, basta ako na naman, kaya't nakano ang makasalita. Mangayab ka nga rod iti bodyguard mo. Amangan ngamin noan niya ti aramidan kan ni Simon. Anya ka ka di Elenita. Nalipatam samat na sigo na soldado to yasawam. Kan anya kumatinga po na apagaramidan da kiti dakas. Sa anak mo na makibibiyang iti kaso ni Simon. Kan maysa, siguro nga kadwa kami iti serbisyo. Isa mamatiak nga awan madi nga aramidan na kanya. Inspektor Galvez, nagadumot ang tigwardya nga agbambantay di tarwar ti balay. Nagpanayon ngamin ni Mamayo iti mangbantay kada kayo dito balayo, attorney. Adamak na, nga amangan no adamang serak kada kayo. Kat anya pa iti aramidan da kada kayo. Kasta ka di, awan mo timbagbaga na kanyak nga agpanayon iti gwardya dito'y balay. Makumikom kayo ngamin itay. Iso asaan na kayon asini nga iti opisina yo. Amo yo, attorney, malidayanak mo't itinapasamak ka ni Papayo. No saan agapokan kwa na? Saan ak kumamot anagbalin a pulis? Kasta ngamin at talaga ni Papa. Tumultulong at talaga kadagiti taong awan mabaling da iti biyag. Isu nga adu at talaga tinagliday, iti panagpukaw na. Tumunag! Naimbaga oras mo, Gobernador. Kastamat kan ka, General. Ala, nagtugaw ka. Thank you. Nakaawat ak iti awag manipon iti sekretarya. Kaya't nakano ang makasarita. May papan kadi iti anya ti pagsaritaan ta, Simon. Kaya't ka makasarita, may papan iti sumaruno nga eleksyon. Kaya't kung amin nasikat itandem ko, kidawak ko mga agran ka, akas vice-gobernador. Anya. Umanugot nga tan ni Renato, iti naibagakan kwa na ti gobernador. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo ta alawas na pauluan. Kinatured. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.